This is our second video of Humayun tomb. We are going towards the main tomb. এটা আমার মানে ঘুমসটা উঠেলা এই যে বর্ষা টিকে তো সেয়া କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ତ ଏ ଚାଲ ଗୋଲ୍ଡେନ ଟେମ୍ପଲ ଥରେ ଯିବ ତମେ ଦି ଜଣ ଯାକ ବୁଲିବା ପାଇଁକା ବୁଲସନ ତମେ ଆରାମସେ କ୍ୟାମେରାକୁ ନିଅ ମାଛ ଖୋଲିଦଉଛ ଦି ଜଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଖୋଲିଦଉଛ ମାଛ ବଡ଼ ପିଲା ହେଇଛ ନା ତାକୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଦେଖେଇବ ସେ ଯେତେବେଳେ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବ ମାମା କହୁଛି କହୁଛି ବହୁତ These are some things which found during excavation of Isa Khan's tomb. Guys, this is the main tomb. ये है ना main tomb. एवढी फोटो उठे हाँ फास्ट इटा बुली के आइला पिंक पिंक सब पिंक तू धरुनु देखु कौज